Dirigente Escola Secundária Geral Finantil hateten escola seona estudante na limanul resen rua usilista escola nien. Adjunto diretor Escola Secundária Geral Finantil Hatolia Hirakne, ligado ao estudante na Limanor Resendrua, nebe foi na laisne escola la autoriza tu exame segundo período, tambala ativo e processo aprendizagem. Adjunto diretor Finantil Hateten, escola fo tempo lorong nen pa estudante na Limanor Resendrua ne, atau siralori inangaman bahalo justificação e escola, mai beto exame remata estudante hirakne lalori inangaman bahasoro dirigente escola, nune escola hasayona estudante na Limanor Resendrua ne husilista escola nian. Basira oportunidade laihona. Oportunidade maka be sabdu niana. Ya sabdu ni maka wahira lamai tirona exame maka basira oportunidade laihona. Tamba iha terceiro idane be maka be mai exame, mai be la prensa secretaria me be hapara serna rua. Serna rua husi primeiro dia siramai, mas depois de ami verifica, naing ida narang Dionisio, ne kelas 3 CT, ne nunca mais escola. Fulan tolo ne larang nunca mais escola, depois hing mai exame det. Ami hasai exame ne larang. Ida fali, kelas 3 datan, Evaristo, e nunemos hanesan durante escola fulan tol nelaran lorong ida detmos lamai ne dunia kokome atu exame ami hasai la bele tu exame ne be ba kelas 3 no kelas 3 naing hat filfali naing hat filfali ne sernaing hat ne memang lamai duni lamai sekolah duni ke documentos moslaiha e termasuk nenain moslaiha. Dirigente Escola Finantil Nemos afirma katak ho decisão escola niang ne inangaman huse estudante na limanul resendrua la satisfaz bele bahato keisa e Ministério Educação. Sira mai falimos ne ami sebe se amine design be makami hapar sira karek be inangaman Roma la satisfaz ne bel bahato babe Ministério atunune karek Ministério bele fobe declaração rumah despacho rumah mai fale escola be mais amine design escola makne emane be maka la escola nane oni nanaman makatu mai mos ami ne la bele tu exame e oni nanaman lamai ne atliutan ne amine design ne be Ministério mos ne aceitan. Tuir dados Escola Secundária Geral Finantil, estudante hamutuk rihung ida resim, INB, estudante atusia resim tuirona exame, no estudante nang liman resim drua makla tuir exame segundo período. Lamberto da Silva, GMN.